namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namuntlha ta hi khalwela Mayengani the president hi khumbana na donation emndeni ya hetela hi Mr Post. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra the 14th of March ni fika ni nghena ka account ya Mayengani the president u fika ni scroll ni fika ni kuma ku yi fika yi tsala e post ye la yi nga fika yi tsala ku vanhu lava hlanganaka hi vete ra munhu a va endli swa kahle emisaveni hikuva a va hlanganangi hi swa kahle as you can see here. Of course line leyi huma ka risima ra swinguringwiri swi kahle hi vike hi twisa context. So la a ku hlangane mani a ku hlangane Dr Joe Shirimani na Mr Post kha ku bifeteriwa mani Mayengani. Yeah, so loko se Mr Post asukeni ka Dr Joe ivi ya ka Ngalas la hi kona la se mhaka yi nga fika yi va kona la because ka Ngalas i fika a bifa yindlu ya Mayengani la nga fika komisa ku yindlu ya Mayengani yi ta n'wi tsandza ku yi heta. It's either yi ta hela loko yeso a vuya or ku hetisa vatukulu. Unfortunately se a swa ha tsakisi ku yindlu se yi herini like yi herini tete on the picture if I'm nga se ti vona. Like if you don't watch my vlog mi ta the picture yindlu se yi herini loko yo ze veka na mafastere la ka tshameka tindlu to tala mi kuma ku tiva vo tala vanhu va tshama before laha hansi ku vekeriwa ti-tiles. So ku hava loko to ni byela ku laha ku a yi sele vo tala va tshama ku nga na ti-tiles na sile va yi nga ri kona. So yindlu yi herini loko yi ze yi te ta ko xota ku vekeriwa mafastere ntsena. So a swa ha tsakisi na ri ka tifan ta yena Mr Post a swa ha tsakisi hikuva yindlu yi herini leyi va kha va hamba va yi chingeta mani kumanyana. And then of course hi ta ya ka donation video donation ni yi vone to be honest leswi ni nga ta xi vula ku hi never addressed mhaka ya soft life na vupasta. A nga zanga swi addressa leswi and he never addressed mhaka yo va Gucci yi nghena taxi like i mbala Gucci fambi hi taxi. So never address such things. So ni vone no it was actually a waste of time wa munhu a kha vona that video a ri ku ta addressing swa yena leswi a nga kurisa swona na the-qualifications which is still the qualifications leti a nga tisa ti nga questionable ku hi side ra Master T. A swi twisiseki. I think pastor donation should just accept ku ri ka that matter yi losing mhaka like people had the points on that matter. And then of course hi ta ya ka Mr Post. So ka Mr Post previously la ni fike ni endla video la ni nga fani komisa ku xinyama xi sukile ku se a ku make a gig. Of course, so we also have another update because the 13th of March if I post another gig leyi nga ka left endleni video. So na ku sila this matter ku a na mashogo la le ka Master Tila it's up to date swilo fika swi update yo ku hi nkarhi. Yeah, so if I post another gig as you can see there munhu nga vula ku mhaka kahle at least swilo swi famba hi ndlela ya kahle tanihileswi swi nga vula ka previous video. So ni nga vula congratulations to Mr Post i mhaka kahle swinene. So the matter lesi hi silini se ti-gig wa tikuma Mr Post so swi kahle swinene. On top of that ku na artist leyi nga recording le Centurion Studios kuna post leyi nga yi vona as you can see ya le ku ran that post. So kuna artist leyi nga recording le a studio xa Mr Post yi recorda tinsimu ta Zion. So ni vuye ni vutisisa ku i mani misa luwa as you can see ku ra ka comment and then everlasting ku leyi fike yi hlamusela yi ku i Wisani Mayimele kusuka a Basana. So yena a nga ku recording le. So hi ta vheta hetelela hi video ya yena loko xi kha xi chama Gwigwani DJ Gift. Loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.